Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji, dobro nam došli. Danas opet pravimo jedno fino jelo, domaći recept šiš kebab. Za količinu za koju smo se mi odlučili, evo, odabrali smo 400 g mlijevnog mesa, jednu veću glavicu crvenog luka, 4 čehna bijelog luka, tu je malo paradajza i 2 paprike. Na početku trebamo isjeći bijeli i crveni luk, to strogo nasitno. To ćemo raditi pomoću naše, naravno, sjeckalice. Evo, tu je i bijeli luk, 4 čehna. Pogledajte kako to fino sitno isjeckano, kako baš i treba. Posebno posudu izdvojimo meso. Dodamo crveni i bijeli luk. Posolimo. Treba pripremiti biber. Treba dobro ovako izmiješati. Znači ne treba više ništa dodavati osim soli i dosta bibera. Smjesa je spremna, samo je još potrebno da se sve ovo odmori, da meso upije sve začine, jedno 30 minuta treba da odstoji i fino pokrijemo. Da, nastavljamo da radimo, malo ovako na ulje namastiti. Sad oblikujemo šiš kebab. Drveni štapić tu. Stavimo na leh sa pek papirom. Sad treba pripremiti paprike. Izražimo ovako sa napolom. Paradajz prepolovimo. Ova kombinacija šiš kebaba i malo paradajza i paprika spremna je za rernu. Rerna je zagrijana na 190 stepeni. Evo ga, sve je gotovo. Pogledajte, u međuvremenu stavio sam malo i kriške hljeba, da i one tu fino upiju te arome i malo masnoće i tako dalje, bit će to sve ukusno. Dakle, pogledajte ovu ljepotu. Šiš kebab sa paprikom i paradajzom na naš način iz rerne. Naravno, vi možete koristiti grill tavu ili roštilj po volji. Koju god opciju odaberete, vjerujemo da će biti ukusni. U svakom slučaju, prijatno!